previše ljudi uvijek želi biti u VIP-u. Nama se dogodilo jako puno situacija gdje su ljudi rekli nema VIP karata, nema VIP stola, neću doći. Tak ja sad stojim na floru, ja sam ja jadnik sad. Ta pomama za VIP-om je nestvarna. Bio je sad Red Room. A mi smo ovdje namjerno otišli na taj misterij gdje smo čak dosta dugi vremenski period ne objašnjavali šta se radi. I Furora je tu bila uključena, Mali Mirza isto. Tako je, Furora se sad u nekakvom tom našem zagrebačkom podneblju dosta dobro plasirala u zadnje vrijeme. Sva najveća imena, ti si s njima jednu ruku radio, pa tako i s Džalom i Bubom. Na Velesajmu jedina stvar koju neko može zamjeriti za taj event da je stvarno bilo jako vruće. Priča je bila di je nama s jedne strane bilo rečeno da je ventilacija osigurana, što na kraju smo dobili informaciju na dan eventa da nje ipak nema. Dobro, vi ste sad, mislim, evo, prije svega, iza tebe su baš buraz ozbiljni sad projekti već. Znači, mislim da je idealno vrijeme da dođeš na podcast. Samo kad pogledamo sad, evo, ovaj mjesec, znači, bila je Bombe Revija, tako gdje je. si bio uključen i bio je sad Red Room, pa bi se samo nadovezao s ovim. Red Room marketing je isto bio onako kao šta se nalazi iza crvenih vrata, ima je tu neku dozu Pa imao je taj element misterija, kao... baš evo, ajmo, kad su već dotakli tih misterija, to smo mi i odlučili na taj način komunicirati, gdje smo mi kao pri samoj razradi tog nekakvog projekta razmišljali na koji način postaviti nekakav misterij, da on može postati u tom trenutku viralan na društvenim mrežama, da nikome nije jasno što se tu točno događa i to je onda bio taj nekakav simbol tih crvenih vrata. Di su dečki donijeli ta crvena vrata nasred jednog trga, di se to okupilo dosta ljudi zapravo gledajući u to i šta se tu događa. Nikome nije bilo zapravo jasno kakva crvena vrata, zašto crvena vrata, nema brandinga, nema ničeg, doslovno ti stoje crvena vrata i ne znam, par dečki oko njih koje nešto snimaju, tebi ništa nije jasno, content nije u početcima uopće bio ni vezan za event industriju, niti za muziku, niti si ti mogao uopće shvatiti o čemu se tu radi. To je doslovno bilo idemo samo element iznenađenja. Samo da onak svi mene ispituju šta je to crvena vrata i onda ne znam, objavimo taj početni isto inicijalni vizual nekakav na društvenim mrežama koji samo ima crvena vrata i ništa drugo na sebi. I mene ko mene, s obzirom da sam ja već, ajmo reći, u ovoj industriji, pogotovo u toj glazbi, nekakva osoba di moji prijatelji ne izlaze više toliko frekventno kao što su nekad u mlađim danima izlazili, pa je mene opet ta količina pitanja koju sam ja dobio, šta je to, šta se tu dešava, kako su to crvena vrata, je meni bila jako zanimljiva, di sam vidio da smo u tom trenutku dobro nešto očito s tim misterijem pogodili, jer čim mene toliko, kažem, toliki broj ljudi ispituje, očito je nešto zanimljivije i nešto drugačije nego na što su ljudi navikli. Jer danas kako event industrija, uglavnom bukiram nekog izvođača, nekog DJ-a ili šta god više radim u tom trenutku, plasiram eventualno nekakav mini teaser, nakon tog ide event van i izvođač ili XY koja više priča ili koji prodajni segment si odredio, ti prodaje taj event. A mi smo ovdje namjerno otišli na taj misterij gdje smo čak dosta dugi vremenski period ne objašnjavali šta se radi. Naravno, samim time kad se uključio Balkaton u promociju tih crvenih vrata, onda je tu ljudima već postalo malo jasno o čemu se radi, ali opet da dalje nije bio jasan točan nekakav koncept toj prirode. Tako da taj misterij je dosta nama pomogao u kreiranju tog početnog viralnog momenta koji je danas, eto, s obzirom na kako se marketing kreće i kakve su nekakve, kakvi su trendovi, zapravo je dosta bitno. Da. Moraš biti viralan da bi mogao privući dovoljno ljudi. Danas je to postalo dosta bitno. Nekad samo čisti program. Nekad je dovoljan, nekad nije. Ovisi sve što se radi, jel? Zato su tu i bili realno uključeni malo influenceri i to je ono što danas ljudi prate. Influenceri neminovno su jako, da kažem, neću reći sad bitan dio društva, jer kao svi su bitan dio društva, ali sigurno imaju neki određeno dodatni glas i malo onako gravitiraju ljude. Pa mislim imaju samo zbog toga što oni imaju tako snažan organski rič, ajmo to tako reći. Znači svi mi mi kao osobe ili bili privatne osobe bili kao nekakvi brendovi koji su ili u početku ili u nekakvim fazama razvijanja, ti jako puno ovisiš tu o oglasima na društvenim mrežama ili o nekakvom PR-u, medijima ili o nekoj drugoj strani koja gura tu tvoju priču van, da bi se čulo za nju, da bi ti nju mogao prodati. Ovako kad se uđeš sa influencerima u suradnju koji čine nekakvu, ajmo reći, taj dio organizacije tog samog eventa, pa samim time nije klasična jedna suradnja da ja sad nazovem influencera, platim njega za njegov story i objavu XY šta god, nego su oni baš uključeni u projekt, kao gledali su to ko svoj nekakav projekt, tako su ga i predstavljali. I samim rade time marketing na svoj način. Rade te nekakve fore i taj, mislim, napravo, content samog Red Rooma, to se na kraju podijelilo nekako da je Balkaton više bio informativni kanal o samom eventu gdje si ti mogao saznat neku informaciju, da li je to načinu plaćanja, kad se ulazi, otvaraju rezervacije, nešto standardni nekakvi ti
dijelovi event industrije si mogao saznat preko Balkatona, dok je Red Room više bio fokusiran onda baš na taj zabavan i viralan content. Između ostalog, kada prođeš te sve videe koji su se snimali, većina njih je zapravo na nekakvoj zezanci, na nekakvom humoru koncipirana, nije generalno samo prodaja i push eventa, što mislim da je s te strane dobro, jer smo ljudima ponudili da ti nisi samo od mene, s moje strane, onak jako samo moraš kupi kartu, nego dobio si nekakav zabavan kontent s koje strane koje si ti mogu gledati čisto ovako ko nekakvu, kako bi to rekao, više za animaciju, kao sad sjedim doma i gledam te reelove jer su zabavni i nisu nužno povezani sa tim, ali su uvijek kroz neki način uključena ili crvena vrata, ili crvena boja, ili Red Room poster i to je bio taj nekakav, ajmo reći, indirektni marketing. Native kao nekakav. Tako, dala taj nekakav narativ te priče gdje su naravno sami influenceri tu puno pomogli, baš dolazimo do toga jer njihov content je puno lakše da će proći jer oni već imaju svoju veliku bazu ljudi koji su uključeni kroz pogotovo njihove TikTok i Instagram materijale koji njih prate. I samim time oni su nama davali tu mogućnost da mi ne moramo nužno preko oglasa plasirati svoj event, nego ga možemo plasirati kroz ezanciju, kroz njihovu popularnost. Sad, tu se uvijek dovodi u pitanje kako mjeriti njihovu prodaju. Teško je mjeriti, izuzev ako sad kreiraš neku baš snažnu povezanost njihovog profila sa prodajom gdje to možeš statistički pratiti. Tako da više bi tu nekakvu njihovu ulogu stavio na brand awareness oko eventa, gdje ti jednostavno ispiram ti mozak. Stari, ti di god se okreneš ti vidiš ta crvena vrata, znači nestvarna količina ljudi je mene pitalo za crvena vrata, a prokomentiralo neki TikTok koji nema veze s eventom, nego ima veze totalno s nekom drugom, trećom zezancijom, tako da iz te strane mislim da je to bio nekako dobar put i eto, prvi event prošao uspješno, a dalje ćemo vidjeti. Bravo, to, mislim i Furora je tu bila uključena, Mali Mirza isto, u svrhu DJ-anja, Furora je bila i ovdje i gost. Na podcastu obožavam Furoru, iskreno, toliko dobra cura i stvarno baš dobra osoba. Dobra legenda je i super radi posao. Sjajna je kod DJ i to. Mali Mirza je tu isto bio, njega nisam imao na podcastu, jer nisam ni toliko uspio s njim nekakav odnos razviti nešto, ali gle, kad pogledaš opet te društvene mreže su i njih zapravo progurale na tu jednu razinu na kojoj su trenutno. Pa da, mislim da je možda naša publika u ovom trenutku više možda upoznatija trenutno sa Furorom nego s Malim Mirzom, čisto iz nekakvih tih geografskih razloga. Znači, Furora je tu, ona živi u Tuzli, odnosno u Bosni, dok jedan Mirza živi u Rotterdamu u Nizozemskoj. I samim time ta nekakva logistika stvari, puno ti je lakše ugostiti Furoru nego što je to recimo sa Mirzom situacija. A između ostalog, Furora se sad u nekakvom tom našem zagrebačkom podneblju dosta dobro plasirala u zadnje vrijeme. Evo, samo kroz tih nekakvih zadnjih par mjeseci odradila nekoliko gaža na nekim trend mjestima, tako da plus naravno suradnja sa Džalom Bubom, suradnja sa svim tim nekakvim velikim projektima. Naravno da je nju plasiralo marketinški u te nekakve bitnije, ajmo reći, segmente, tako da, i Furora i Mirza su bili isto nekakvi DJ-evi koji su po svojem nekakvom marketinškom dosegu isto odgovarali našem projektu. Izuzev toga što oni prate trendove i muzičke i što puštaju tu muziku koja je trenutno u trendu kad se tiče tog, ajmo reći, Balkatona ili Balkan trepa, da budem ispravan. Tako da njihovi ti isto marketinški dosegi su sigurno pomogli puno za event. I to je nešto, jedna je ta cijela priča zapravo imala tu sinergiju gdje smo imali sa jedne strane na prodajnom i marketinškom aspektu influencere koji su gurali tu cijelu priču, samim time i DJ-evi su, ajmo reći, polu-influenceri ili influenceri, kako god to hoćemo, kako god to percipirat ko. Tako da mislim da zapravo je ta cijela priča jako dobro legla i da je imala svoj karakter. Da nije bila, nije odstupala u nijednom segmentu od tog svog nekakvog karaktera partija, kako smo zamislili, kakav on treba biti i kakav će u budućnosti biti, jel? Znači, naravno da nisu nama, naravno da uvijek ostaje na partiju i ko na svakom, i tako i na ovom ostaje bitna ti core segmenti eventa, da je tu dobra muzika, da je usluga konobarska dobra, da je prostor dobar, da je produkcija snažna, to su sve neki uvjeti koje se jednostavno danas moraju ispoštovati, samo taj njihov segment tu daje još nekakvu dodatnu, ajmo reći, aktivaciju ljudi. Da, dosta, mislim, imao sam već gosta i sve ih znaš, od Svena Vite, Olujića, bilo je puno ljudi ovdje gdje smo pričali o organizaciji Venata, noćnom životu i sve. Drago mi je da si i ti došao, da malo čujemo i tebe i kako ti razmišljaš o svemu tome. Sad kad ti recimo radiš event kao što je Red Room, bio je u Mozaik centru, ili možeš nekako približiti meni i ljudima kako izgleda tvoje razmišljanje? Znači ti dolaziš tamo, šta gledaš prvo? Od produkcije, di će biti šankovi, ugostitelji, znači kako tvoj mozak funkcionira u tom trenutku oko postave? Pa mislim, dosta je ta naša industrija kaotična, hajmo to tako nazvati. Eventi su baš kaotična jedna industrija, ali uvijek nekako
mislim, evo, da se baš vratim u sami početak, znači prvo mora postojati ideja. I zašto bi nešto prošlo? Danas više jednostavno u toj masi i količini evenata ne možeš izbaciti bilo šta i očekivati da će bilo šta proći. To je možda nekim vremenima prije korone bilo možda puno lakše, što zbog financijske situacije na tržištu, što zbog nekakve, ne znam kako je, puno lakše su prolazili eventi nego što je to danas, jer je jednostavno ih je masa. I jednostavno radi te viralnosti na društvenim mrežama ljudi često gledaju nekakve partije iz, ne znam, Tuluma, iz Ibice, iz ovog i s onog i onda imaju ta nekakva ista očekivanja tu i jednostavno ljudi traže više. Tako da po meni inicijalno ideja mora biti dobra. Jer je ideja nešto što će tebe prodati, odnosno dati nekakvu diferencijaciju tvome eventu. Da on se razlikuje od nečeg i da se ne izgubi u masi. I onda kad smo, dođemo do te nekakve ideje, mi prvo volimo početi od tog nekakvog P&L računa, da vidimo da li taj zapravo event ima isplativost. I onda kad prođemo te nekakve segmente, onda dolazimo imamo izbor prostora, gdje gledamo što i kako, gdje smo recimo u Zagrebu dosta ograničeni u ovom trenutku, jer sa Balkaton muzikom ti nažalost radi percepcije ljudi danas ne možeš izaći na nekakvu vanjsku lokaciju, jer ljudi će reći džala je buba, ma to je cajka. To u Hrvatskoj ne može svirati. Jednostavno nemaš to tržište koje prihvaća takvu vrstu muzike na nekakvim otvorenim mjestima, tako da si tu ograničen si na unutarnje prostore, kojih je u Zagrebu trenutno dosta malo, nekih mogućnosti i onda ti moraš jednostavno prilagoditi se prostoru i raditi kako tebi taj prostor nalaže. Di zapravo mi kad dođemo u prostor, prvo gledamo produkciju i di kako bi smjestili koju zonu, VIP zonu, backstage zonu, di bi bio stage, zato što su to su nekakvi segmenti eventa koji uzimaju jako puno površine zapravo i ti to jako dobro moraš planirati unaprijed koliko otprilike ti ćeš ljudi imati, kako ćeš to posložiti, planirati koliko bi ljudi u VIP-u, koliko bi ljudi na floru, da sve to ima nekakav flow i da to sve izgleda dobro. Tako da bih rekao da prvo nekakvu produkciju gledamo tu, ko neki najveći segment. To onda nakon produkcije onda se postavljaju se, gledaju se di bi tu bio šank, di bi je šank operativno, da je svima dostupan, da je konobaru lako radit. I onda dolazi sad tu mali milion sitnica, što od garderobe, od hostesa, od stolova, ima toliko sad stvari koje ja sad mogu nabrati satima samo te sitne segmente, ali rekao bi da je prvo krećemo od ideje, pa od financija, onda izbor prostora i tako nekakve, naravno pod ideju spadaju i programi i sve te nekakve stvari, jer to je sve dio ideje. Da. Jel previše ljudi uvijek žele biti u VIP-u? Svi žele biti u VIP-u. To je nevjerojatno. Pogotovo ako na ovoj je backstage, muzici. Znači recimo mi smo imali nebrojeno sad situacija gdje se nama zapravo VIP prodao puno prije nego floor. Mislim samim time što ima ograničeni kapacitet. A i mislim da se pogotovo evo i u Zagrebu, ali i u svijetu jako se izgubio taj pojam što je to VIP. Danas je VIP, znači danas najviše moraš častiti VIP goste, najviše karata moraš podijeliti VIP gostima jer su to kao bitni ljudi ili je to nekakav partner ili je to nekakav, ne znam, ili sponzor ili su tvoji privatni prijatelji ili nešto i na kraju ispadne da VIP bude po meni čak i pretjeran. Jer na kraju dana, evo, tu se svodi, mi da smo htjeli prodavati samo VIP sektor, mi bi mogli samo VIP sektor prodavati, pa bi cijeli event bio VIP, jer je svima bitno samo da su oni u VIP-u. Sad, da li meni osobno, kad ti pogledaš zapravo većina, neću reći svi jer sigurno postoji nekakve anomalije u industriji, većina tih evenata se fokusira na floor. Znači, floor je toliko bitna stvar da ti imaš popunjen floor, da ti imaš zabavne ljude na flooru koji dižu atmosferu, sve snimke, svi videi, ima sve se fokusira, mislim, u prvom planu zapravo ima taj floor, a ljudi ne žele biti na flooru. Nama se dogodila nebrojna situacija, VIP karte su jednostavno rasprodane, fizički nemaš kapaciteta da ih staviti, osim doslovno da ideš raditi sprdačinu od eventa i da ti staviš da je, ne znam, kapacitet VIP-a 60% eventa, je li to VIP onda? Mislim, po meni nije. Znači, vi bi trebalo biti ograničeni mali broj ljudi koji financijski imaju po tu meni, moć priuštiti. tipa VIP bi trebao biti doslovno 15% ukupnog. Maks možda čak, 15%. A to bi se u Zagrebu svede, pogotovo na ovoj muzici. Jer kažem, nama se dogodilo jako puno situacija gdje su ljudi rekli, nema VIP karata, nema VIP stola, neću doći. I nema šanse, ali kao objasniš ti njemu, ali na floru ti je brutalno, na floru ti imaš pregled cijele produkcije, sound je rađen za floor, sve je uglavnom fokusirano ti ne, nisam ja VIP onda. Znaš, kako će mene ljudi gledat, tak ja sad stojim na flooru, ja sam ja jadnik sad. Zato što ja nemam, ne znam, najjači stol u klubu ili najjači stol na eventu i ja sad kao nisam onda bitna osoba. Da. Znači, ta pomama za VIP-om je nestvarna, pogotovo to što uvijek kažem, najveći broj prijatelja imaš dan, dva pred event. Svi te vole, svi su frende, nismo se dugo čuli kaj ima, znaš, kak je mali, kak je ovo, ali može VIP karta.
Sve jasno, sve jasno. Samo VIP. A onda još kad dođu u VIP, onda još kao gdje je čiji stol. Kao Da, ti ćeš da, kog da, staviti. borba sad, Jel neko ono, naš znaš. ono tu napred kod ograde i gleda Da. ono odmah je tu ili neko full iza kod ekrana. Odmah, ono, brate, molim te, samo daj me negdje, gurni me negdje naprijed, da Da je nisam dobar tamo u stol, čošku, da. znaš, ono, da se ja vidim na svim snimkama, ja kad snimim taj story, da ljudi vide po mom storiju da sam ja bio na bitnoj poziciji, sve se svelo na to. Meni je I to zapravo malo VIP je nevjerojatno. izgubio pojam. Je. Izgubio je pojam, stvarno je, i ne mogu ja sad tu biti licemjer i reći kao da ne razumijem zašto, jer jednostavno i meni na nekakvim partijima puno više odgovara da imam taj svoj neki mali personal space, makar se to danas često izgubi u VIP-u jer se prekrcaju, Da. ali da imam nekako svoj stol, nekako svoju fiksnu poziciju i da jednostavno tu mogu onda uživati u partiju, makar floor je daleko najzabavniji izbor koji ti možeš uzeti na eventu, a najpocijenjeniji zapravo. I najjeftiniji. Ja u mislim da je, konačnici, da. zato što ti karte za floor budu uvijek jeftiniji nego za VIP i to ono, nerijetko duplo jeftinije. Pokazatelj možda da ljudi ne žele toliko ići na floor je automatski to da ljudi se danas više ni ne znaju zabavljati tipa kako smo se mi zabavljali kad smo bili klinci. definitivno Ja sam ne. siguran u to. To Ja gdje definitivno god ne. dođem, kad vidim jednostavno ljude u klubu i tu populaciju, izlazili smo van mi prije 10 godina i više od 10 zapravo, 12, 13. Nema više te energije i te atmosfere u klubovima i na eventima ko što je tad bilo. Jednostavno nema. Pa nema, da, evo i to sad mi osobno, evo kod nas u Exu pokušavamo to izbjeći maksimalno, ne pokušavati biti ono show off klub, nego baš pokušati biti klub koji je ono istinski zabavnog karaktera. I ne znam, nekako da je, to svi ti mobiteli, svi ti nekako ono doslovno prilaženja međusobno cure dečkima, dečki curama, sve se to nekako izgubilo. Znaš, ono sve danas nije uopće više izlazak toliko prioritet zabavnog, nego više nekakvog statusnog simbola. Znači, ajmo početi od toga. Ja izbacim event, evo recimo Red Room ili nebitno X, kad smo pokretali, ili bilo koji drugi event, ti imaš ljude koji će ti na blind kupovat VIP. Znači, ti ni nemaš pojma kakav je moj VIP, nemaš pojma gdje je on smješten, možda je baš moj VIP katastrofa. Znači, ti nemaš pojma. Ali ti samo isključivo radi ta 3 slova, ti želiš tu nekakvu poziciju, da po meni to više je danas preraslo u Socijalni statusni status simbol. je. Da. Znači, ja sam u VIP-u, zato što ne mogu ja sad sebi dopustiti da sam ja na floru. Mislim, gluposti zapravo, ali eto, danas je nažalost takva situacija. Baš se htio pitati sad kad smo bili na Balkotonu, na Red Roomu, da pričamo onak full iskreno. Dosta ljudi oko mene mi je reklo tipa za Malog Mirzu da im nije baš najbolje puštao muziku. Mi naravno to gledamo s neke profesionalne strane, dugo smo u tome i ti u organizaciji, ja isto u Nightlife-u na neki svoj način. Ne znam šta bi mislio o tome. Znaš, kao razumijem u jednu ruku ljude, čak ću iskreno reći da se slažem s tim. Mislim da jednostavno kod nas moraš pratiti publiku. Znaš, nije ljudima dovoljno da si ti neko ime koje je došlo tu ispucati nekakve svoje kreativne ideje od muzike, nego stvarno, tipa mislim Fororu recimo uvijek jako volim zbog toga, jer ona baš prati ekipu. Znaš, baš gleda, znaš, nije ono došla izvrtiti svoje i dobro je. Nego ono, radio sam hrpu puta s njom, ko MC i ono vidim, nekad bude malo u panici pa gleda naš, pa ok, jel dobro, jel ovo naš. Kak si ti to doživio kao organizator? Pa gle, muzika je i koji svaka druga stvar, koji ne znam, auto, odjeća i sve, pitanje ukusa po meni. Sad, i znamo svi dobro znamo da će uvijek ljudi koji imaju nekakav negativan komentar biti puno glasniji od onih koji imaju pozitivan. Ja sam siguran da je bilo i puno ljudi u dvorani kojima je Mirzina muzika odgovarala, ali ti jednostavno onda kad si zadovoljan ne komentiraš, nego prokomentiraš sa friendovima, joj, bilo je super i to je to. A ako ti se nešto ne sviđa, onda ti misliš da nisi dobio svoju value for money i naravno da onda kreneš sa prigovorima, sa negativnim komentarima i sa nekim sličnim stvarima. Mislim, svaki DJ ima nekakav svoj način izražavanja. Sada neka osoba da je otišla poslušati Mirzine mixtape-ove koje on svira, ti si mogao dobiti nekakvu percepciju o kakvoj to muzici se radi. Da je to jako dinamična muzika, da je to muzika gdje se nekoliko pjesama spaja u jednu, gdje je to dosta dinamičan taj način njegov sviranja. Sad, da li se to nekome sviđa ili ne sviđa, to je sad, kažem, stvarno stvar osobnog ukusa. S tim se slažem da DJ kao kada dolazi na gažu ne bi trebao imati pripremljene nekakve stvari. Sad, kakva je situacija bila točno sa njima, da li su se oni pripremili, nisu, sigurno u jednom trenutku svako se pripremi za svoju gažu, naravno, ali da li je to bilo točno određen kao set pjesama koji ide, sad u to ja ne znam, da li su oni ušli baš u taj, mislim da Forora nije, mislim, ne znam, za Mirzu, evo, nisam iskreno siguran, ali kažem, jako je tu publika, kažem, meni je tu nekako najbolji benchmark mi je klub.
Zato što šta se dešava u klubu? Ti ako puštaš, ajmo reći, mislim, teško je DJ-u izmišljati toplu vodu, pogotovo kad si ti u klubu gdje odradiš 130 gaža u godini, pa sad nemaš ti svaki put odsvirati drugačiji set. Naravno i da postoji nekakva ta core muzika koja se ti u ovom trenutku, koja je ona viralna, koja je ona, ti se tog moraš držati. Ne možeš pobjeći od te muzike. I onda ako puštaš stalno istu muziku, onda ne valja jer je uvijek isto. A ako onda promijeniš, kaj sad ovaj pušta, uopće mi to nije to, znaš, sad više. Onda si ti kao izgubio svoj karakter. Kako god da se ti na kraju odnosiš prema toj muzici, ti ćeš imati nezadovoljne ljude. Znaš, meni je sad, pogotovo kak mi u Exu, kak mi to volimo reći, mi tamo imamo čušpajz muziku. Znači da puštamo sve žanrove i da se više fokusiramo na nekakvu emociju i na nešto što želimo ljudima prenijeti kao u tom trenutku noći, di doslovno možeš čuti od treša, balkatona, cajki, narodnog, stranog, popa, svega. I onda jednu večer ljudima odgovara da tu treš dominira, pa im drugu večer odgovara da cajke dominiraju, pa ne znam, ovo ima prigovor na ovo, pa ovom smeta ono. Uvijek su ti, kažem, negativni komentari glasniji. Sad, konkretno muzika na Red Roomu, ja mislim da je ona bila onakva kakva se i ona najavljivala, jel? Da li je tu moglo biti sad nekakvih poboljšanja, da li je tu moglo biti nekakvih drugačijih pristupa muzici? Moglo je, ali zašto nije? Nije zato što su ljudi blokirani. Isto koji, pa ne možeš ti blokirati sad DJ-a i sad ću ja njemu diktirat pjesmu po pjesmu, pa onda mogu i ja svirat. Mislim, šta će mi da DJ, znaš, idem ja stat na DJ pool, budem ja svirao i ne treba mi DJ. Znači, valjda ono na nekakav, kad tako bukiraš nekog DJ-a, znači ti njemu ideš na povjerenje, da će on tu svoju muziku isporučiti. Tipa ja sam osoba koja se ne voli petljati DJ-u dok on radi svoje nešto. Čak i ako to ide u krivom smjeru, bolje nek ide u krivom smjeru da ga njemu dabijem sad još nekakav dodatan stres, da mu uvučem paniku u njega i onda totalno se pogriješi. Ako se i pogriješilo, pa mislim ljudi smo, svi griješimo, isto kao što i mi u svojim poslovima, tako i DJ-evi u svojim poslovima, jednostavno nekad neko ima loš dan. I sada ja njemu usred eventa nabijam nekakvu negativne emocije, mislim da nije dobro, sjednemo kasnije, popričamo, vidimo šta se može bolje, pogotovo u klubu di, ajmo reći, radiš na nekakvom brandingu i di razrađuješ dugoročno neku situaciju. A ovako kažem, Mirza, Red Room, po meni tu nije bilo kao toliko upitno njegovo, jer je on svirao svoj stil. Sad, da li se to zagrebačkoj publici svidjelo ili se to zagrebačkoj publici nije svidjelo, to ćemo vidjeti. To će tek doći do izražaja, komentari, još uvijek ti nekakvi feedbacki, s obzirom da je event, ajmo reći, relativno nedavno tek prošao. Još uvijek se skupljaju te povratne informacije od ljudi, kako bi se naravno moglo u eventu naprijediti za nekakve budućnosti. Ali kažem, mislim da je čak možda tu veće pitanje bilo konkretno Mirzine muzike, da zagrebačka publika možda nije navikla na taj stil sviranja. Jer je on jako rijedak u Zagrebu, zapravo on se može pojaviti na svega nekoliko mjesta. Da ti vidiš takav baš način sviranja, tako da bi to, mislim, rekao samo više izdvojio oko nekakav novi moment muzički na eventu, na šta ljudi danas nisu toliko navikli u Zagrebu. Jasno. Ok, ima i do toga naravno. Mislim, kod nas je teško sve potrošače naše i ljude koji izlaze van zadovoljiti. Teško je predstaviti im nešto novo. Mi smo dosta ono comfort zona. Idemo van, znamo šta volimo, daj nam samo to i ne pitaj previše pitanja, pa kako bi se reklo. Jel? Ali mislim, znaš, puno eventi su ljudi koji, mislim, event je posao koji okuplja veliki broj ljudi. Bilo to nebitno da je to i 100 ljudi na eventu. Ajde ti 100 ljudi dovedi do toga da oni svi imaju isto mišljenje. Pa stvari, pa nas 5 tu u sobi možeš da nam najbanalniju stvar se možemo pobiti oko te stvari, jer svako ima svoje neko razmišljanje. A kamoli kad ti na eventu imaš 500, 700, 1000, ne znam, nekoliko tisuća ljudi. Nemoguće je. Doslovno, ja mislim da je nemoguće da svaka osoba i da mi imamo sad 3000 istomišljenika u prostoru i svi oni misle da je sve bilo apsolutno savršeno. Ali znaš šta ću ti reći? Slažem se s tim, ali mene tu prvenstveno zanima neko tvoje mišljenje, recimo generalno. Radio si stvarno jako puno izvođača i kroz Balkaton u jako puno prostora i slično. Kako se ti uopće postaviš u situaciji kao organizator kad ti dovedeš nekog ili izvođača ili DJ-a, ali ajmo se recimo zadržati na izvođačima, platio si ga jako puno novaca, a on ne ispunjava tvoja neka očekivanja, pa čak ni ona nekad možda minimalna očekivanja. Da. Kako se ti onda ti kao organizator uopće tu postaviš u toj situaciji? Pa mislim, ajmo reći sa izvođačima je tu možda s jedne strane lakše nego sa DJ-evima. Jer DJ-evi, oni u svojem nekakvom spektru imaju bezgraničnu mogućnost puštati muziku. Bezgraničan broj pjesama koje on može pustiti. Izvođač, ipak kad ti njega uzmeš, ti znaš koji su njegovi albumi, ti znaš šta će on otprilike pjevati, ti znaš koji su to neke pjesme, inače... ti znaš šta će tu ići. Sad, jedino što se može kod izvođača dogoditi je da je on tipa ima nezainteresiran nastup, znaš, ja sam to došao odraditi, uzeti pare i vidimo se, ideš dalje.
u tom trenutku, znaš, teško je sad tu sa izvođačem nešto puno se raspravljati. Ti možeš jednostavno donijeti odluku da li želiš raditi dalje s njim ili ne želiš raditi dalje s njim, jer mislim na kraju dana ja njemu nisam ni šef, ni gazda, ok, ja sam platio njegovu uslugu, on je tu uslugu isporučio, on je isporučio loše možda. I naravno ti možeš tu s njim porazgovarati, kasnije dati neke naputke, popričati sa menadžmentom, da li tu postoji, ne znam, mogućnosti za nekakve korekcije ili za nekakve, ne znam, nekakve druge stvari kako se to može riješiti. Ali s izvođačima je tu puno manji problem. Kažem, tu se uglavnom većina tog vodi kako su oni, da li su oni zainteresirani, kako su oni pristupili tom koncertu. Tako da mislim i njima je to na kraju dana posao koji odradi 150 valjda koncerata u godinu dana, pa isto naravno da on postoje određeni dani gdje njemu vjerojatno nije mu možda dan i nije mu možda nešto, ali da, nije jednostavno nije nekad zahvalna pozicija, znaš, jer ti kao event organizator napraviš sve što je u tvojoj mogućnosti da taj event bude dobro, od produkcije, usluge itd., da sad ne nabrajam sve, i onda ti dođe izvođač kojem se jednostavno ne da, i onda on tebi isporuči onak poludosadan koncert, što između ostalog direktno utječe i na tvoje financije, jer svi mi dobro znamo, stari, ako je zabavno, piću više, ne znam, nemam problema opet doći, možda si ti sad meni narušio nekakav budući event, jer će možda neko prokomentirati, joj, bilo mi je loše, jer ne znam, svi će reći možda bilo je loše na Balkatonu ili bilo je loše na nečemu, ili neka će neko prokomentirati izvođača, ali svakako će se stvoriti negativna konotacija nekakav na tvoj event, tako da s te strane nije to baš neka zahvalna, ali ako je tu, kažem, teško je upravljati sa njima. Kako, šta ja njemu mogu reći? Neću više raditi s tom, jer meni može reći dobro. Ali možeš ja mislim, ovako pitam to na divlje, šta bi se dogodilo da dođeš i kažeš, gle dragi, ovo danas je bilo teški upitnik, pa ćemo malo korigirati dnevnicu. To je nemoguće. Teško, zato što jer to su unaprijed dogovori, management, sve plaćeno uglavnom unaprijed. sve te nekakve veće stvari se moraju plaćati avansno. Tako da, sad, ti njemu uzmi novac nazad koji si ti njemu dao. Da, to se ne bude dogodilo. To baš tako, znaš, rijetko ko će ti pristati na to, i među ostalog ti ni nemaš nekakvu pravnu osnovu za to napraviti, jer ti u ugovoru ne možeš definirati njegovo kvalitativno nekakve, te kvalitativne segmente. Ja ću tebe isplatiti ako ti dobro nastupaš. Kako ćemo mi odrediti šta je dobar nastup? Nemjerljivo je. Ne možeš ti to mjeriti. Znači to se uglavnom u ugovoru se dogovaraju nekakve stvari što kvantitativne, iznos novaca, kad su uplate i nekakve te baš konkretne činjenice se dogovaraju u ugovoru i ne možeš ti kvalitativno nešto kontrolirati preko ugovora. Mislim, kako? Ja ne mogu reći, tvoj nastup je bio loš, on će reći meni bio dobar. I kaj smo sad? Sad se možemo tu svađati i možemo satima provesti tu svađanje, ali jednostavno to su situacije u eventima, kažem, radiš ljudima. Jer kažem, meni je to nevjerojatno, zato što mi tu govorimo o stvarno velikim ciframa. Ako govorimo o nekim ovdje domaćim izvođačima koji nastupaju po klubovima, to su cifre 10-15 tisuća eura i više za večer, gdje zapravo izvođačima jako veliku odgovornost. Znači on mora ispoštovati tu publiku koja je došla zbog njega, ispoštovati sam event, a i naravno ako pričamo o nekakvoj partiji organizaciji ili o klubu, mora i njih ispoštivati sa te strane da ako je ljudima loše, nije njima samo loše na tom izvođaču, nego ovo što si ti rekao, neko će reći ova organizacija bez veze, klub mi je bez veze, i zapravo jako velika odgovornost je na izvođaču da dođe i napravi posao za koji je plaćen. Ja znam da je to nekad jako teško, imaju puno nastupa i to, ali opet kao šta je onda tu fair? Fair je od tebe da imaš razumijevanja, ali fair je od njega da opet on mora dati 100%. Pa fair se uglavnom svede na tvoju stranu kao organizatora i prihvaćanje odgovornosti jednostavno. Da. Nije mene niko tjerao da ja određenog izvođača izaberem. Ja sam procijenio sam da ja smatram da je on dobar. Sad da li sam njega gledao na nekom drugom nastupu, pa je on na tom nastupu istinski bio dobar, pa je došao kod mene pa je imao ili loš dan ili mu se nije dalo ili ne znam šta god se dogodilo da on nije isporučio svoju maksimalnu kvalitetu. I šta? Ja moram prihvatiti tu odgovornost kao organizator. Ne mogu ja sad bježati od toga, niti ja sad mogu tu, kažem, pravnu osnovu za izvođača nemam, može moja odluka biti da ja njega više ne radim, da se ja okrenem nekakvim drugim smjerovima, ali ti si taj event, koji event odradio. I on je takav kakav je, da li se on ljudima svidio, nije. Na tebi je sad da dalje se ti boriš kako ćeš ti možda marketinški ljudima dokazati da idući event će biti bolji ili ne znam, nekakve tako propuste kako ćeš svojim PR-om ili nečime to odraditi pokrit. Makar evo za sad mogu reći osobno da nisam imao nekakve dramatične situacije. Baš sam te htio pitati, jesi imao nekad... Nikad nije bilo dramatično. Znači, niko nije zatvorio vrata kod tebe ili ipak neki jesu? Pa ima izvođača koji jesu, ali kako bi to sad objasnio? Pogotovo kad se radilo o nekakvim ljetnim sezonama gdje je stvarno broj izvođača koji prođe kroz tu ljetnu sezonu 40-50. Odmah ti u startu znaš da svih 50 neće isporučiti svoj posao. Postoje tu i nekakvi novi mladi pjevači koji u nekakvim svojim trenucima postanu popularni
na društvenim mrežama i općenito njihove pjesme ono, u digitalijama postaju popularno, ali oni zbog manjka iskustva ne mogu isporučiti nastup kako spada, jer ono ili ne znaju kako raditi interakciju s publikom ili jednostavno nemaju taj neki stage presence ili su malo još uvijek sramežljivi, pa ono to sve zna ispast malo, ali ok, za te nekakve nove izvođače uvijek imaš i malo tolerancije i to I sve. razumijevanja Ali i dodatno. najgore su situacije kad ti dođe neki veliki profesionalac koji znaš da iza sebe već ima godina i godina iskustva i ti vidiš njemu jednostavno mu se ne da. I kaj sad možeš? Ne možeš ništa. Ti kažem, platio si ga, šta mu mogu reći? Mogu mu reći nemoj nastupat, skinut ga ranije sa stage, onda će ti i ljudima biti to neugodno experience, jer šta sam ja platio kartu za koncert da bi ti njega maknuo za 20 minuta. Da. Dešavalo se i to da sam doslovno htio maknuti nekog za 20 minuta sa stage. Čekaj, ali... stvarno si htio nekog maknuti sa stage nakon 20 minuta što je Pa nastupio? da, zato što ono, ti kad vidiš da neko jednostavno ima tako krivi pristup tvojem eventu, da li to možda ono, te nekad ono, znaš, em što poslovno nije dobro, a nekad te to i privatno boli, jer kao ti si dao sve što možeš od sebe da XY broj ljudi ono bude dobro na tvojem eventu i da ti tu napraviš dobar posao, na kraju dana i da financijski tu možda nešto zaradiš i onda neko radi svojeg manjka volje tebi utječe negativno na to i onda ti je to nekad teško prihvatiti, ali jednostavno industrija je takva. Ima puno lijepih iznenađenja, isto tako. Isto koliko negativnih ima i ono, nekad radiš neke stvari gdje očekuješ možda ok večer, ali ne znam, kažem, pogotovo kad radiš te ljetne sezone, jer jednostavno ne postoji toliki broj izvođača da svaki dan bude ono top, nekad moraš raditi nekad taj manja gostovanja, ali kažem, mislim, to je naš križ kao event organizatora, to je nešto što ti moraš se boriti sa time, da jednostavno neke stvari su van tvoje kontrole. Ja radim sa ljudima, ne, moj uspjeh ne ovisi samo o meni. Ovisi o jako puno faktora, pogotovo, znači može ovisiti o vremenskoj prognozi kad radim vani, pa mi može past kiša i ode mi cijeli event u bananu, a ja nisam kriv uopće za to, niti mogu utjecati na to. To je taj rizik o kojem smo sad pričali, odnosno imaš koji ste radiš sa ispomenuli. ljudima. Jednostavno i nije moj uspjeh ne ovisi samo o meni. Naravno da većina toga ovisi o meni i kako ću ja postaviti, kako ću ja odrediti i na kraju ja sam si sam birao tog izvođača. Tako da ako i on nastupi loše, jedan dio krivice na kraju dana i na meni. Da, ti si ga odabrao, da, i sve je jasno. Kad gledamo, stvarno ti si radio s jako puno izvođača, da sad uopće ne krenem nabrajati jer možemo, mogu reći za publiku čisto, sva najveća imena ovdje, bar što se tiče Balkaton muzike, ti si s njima jednu ruku radio, pa tako i s Džalom i Bubom na Velesajmu, to je zapravo to je bio početak njihove turneje prošlogodišnje. Nakon 8 mjeseci, nakon koliko su imali pauzu? Bila je neka graja 8-9 mjeseci, ajmo to tako reći, sad je teško je to sad u dan pogoditi, ali ajmo reći to oko 9, mislim da je u samom trenutku nastupa već bilo i punih 9 mjeseci. Da, znači čisto zbog publike da kažem, Džala i Buba 9 mjeseci nisu nastupali, imali su pauzu i onda prvi njihov povratak i početak turneje je bio na Balkatonu na Velesajmu. Uz novi album. Album je izašao samo koji dan ranije. 2 dana ranije. Tako? Da, 2 dana ranije. 2 dana ranije. Tu je Tek 9% najveći hit svih vremena. I još uvijek ostaje. I tu se desio jedan fenomenalan spoj tajminga, kvalitete i dobre organizacije. Oni su izbacili album, nije ih bilo 9 mjeseci, stvorio se ogroman hype, Tek 9 eksplodirao u 2 dana i evo njih u Zagrebu i desi se ono event koji je bio... Desi se boom. Boom i ono nevjerojatan. Kako je izgledao taj dan za tebe i šta si sve proživljavao? Pa mislim, evo da počnem prvo zapravo od tog nekakvog inicijalnog kontakta sa njima. Znaš kako to ide kod nas tu u Zagrebu, svi ti mogu sve, joj, ja ću tebi sad to srediti, znaš, pa šta meni nisi rekao, sad ću ti ja njih nazvati, ja sam s njima super i svi ti sve mogu do trenutka di ti zapravo ne trebaju nešto napraviti, onda više odjednom niko ništa ne može. Da. I to su nekakve stvari, znaš, gdje smo se mi često opekli, i da ideš nekoj drugoj osobi na povjerenje da će ona za tebe odraditi ili nekakav booking ili nekakav dogovor i onda kroz to nekakve godine iskustva smo shvatili da je zapravo najbolje ići sam. Ja sam osobno uzeo nekakav ogroman mail koji sam njima napisao sa razlogom cijelog eventa, sa tlocrtima, sa prijedlogom produkcije, sa svime. Pristupili smo im tako, di su oni imali u prvom trenutku odgovor da za sada neće to raditi jer su imali nekakve druge planove. Ok, nije im se uklapalo u turneju, nije im se uklapalo, nema veze. Ja sam probao sam sam nije mi prošlo i nema veze, idemo dalje, da bi se oni nama samoinicijativno nakon nekoliko tjedana javili da zapravo su se njima promijenili određeni nekakvi planovi i da im zapravo Zagreb leži u tom datumu da mi pokrenemo tu njihovu turneju. Što je zapravo onda bilo jako, jako dobro i to je bilo više nego što smo mi očekivali. Znači, jer smo mi zapravo nama nismo kontaktirali njih samo zbog novog albuma, nego općenito zbog tog što Džala i Buba jesu, što dugo nisu nastupali, što ih publika traži na našoj sceni.
I samim time se jako lijepo posložilo i to da je izlazio novi album i da je jednostavno naš event bio početak nekakve te turneje koji je pobroj jako taj veliki marketinški, jako velike marketinške brojke su se dogodile oko tog eventa, ono u milionima, zato što jednostavno oni jesu broj jedan na našoj sceni. Po pregledima na YouTube-u, po bilo Sigurno. čemu, u jako velikom brojem segmenta, oni jednostavno danas jesu broj jedan. Sigurno. Sviđalo se to nekome ili ne, njihova muzika na produkcijskoj razini je visoke kvalitete, sad, da li naravno da to uvijek puno ljudi dovodi u pitanje, jer našu muziku uvijek dovode ljudi u pitanje, jer to nije kvalitetno jer je naše. Da isto tu pjesmu izbacio neko tamo u Njemačkoj ili Americi, to bi bilo svima top hit, ali nekad prema našim ljudima tu se zna postupati na krive načine i krive poglede. Tako da zapravo vratimo se na priču i oni su potvrdili taj koncert, ali je bila tu jedna zanimljiva situacija gdje su oni nama koncert potvrdili 34 dana prije nego što se on treba održati. To nije baš dovoljno dug vremenski period. To nije baš nekakva idealna situacija da ti za promidžbu koncerta, odnosno za cijelu tu organizaciju, jer znajući odmah u početku da će to biti veliki broj ljudi, naravno ne znaš ti konačno i finalno koliko ćeš ti prodati, ali znaš da će to biti ljudi radi izvođača koji je takav kakav je. Da. Tako da mi smo imali tu, moj Zeko partner i ja smo imali, točno se sjećam, sjedili smo u klubu u uredu i gledamo jedan u drugog, napravimo troškovnik koji je boli glava. Mogu zamisliti taj troškovnik kao imamo 30 dana. Evo, ispričavam se, ne znam, jesmo li mudonje ili nismo, hoćemo ući u to ili nećemo, jer kažem, gledamo, te financije doslovno su onak bile jako veliki tu iznos, količina novaca se mora uložiti za jako kratak period promidžbe, jer zapravo 30 dana, pa ti kad pogledaš, ok, nije to razina arene, da se mi razumijemo, ali ljudi arene po 6 mjeseci unaprijed objavljaju. Godinu dana, i neki tako i koncerti manjih kapaciteta se promoviraju po 3 mjeseca, a mi imamo tu 34 dana, ali nije to da imamo 34 dana promidžbe, još moramo apsolutno sve napraviti. Znači i prostore potvrditi, i grafički dizajn pripremi, ti nekakve najave, to je sve moralo ići u 2 dana van. Mi nismo stigli tu raditi nikakvu preveliku teaser kampanju ni ništa, jer jednostavno nismo imali prostora za to. Tako bilo je Instagram, dolaze Džala i Buba, to je bio početak. Idemo. I kako bi ja rekao, i šta nam Bog da. Tako je. I zato su Džala i Buba su apsolutno svojim imenom i opravdali svoj status, zato što ti kad izbaciš event, nekad ljudima treba, uvijek postoji taj nekakav rana faza kupaca koji su uvijek tvoja core publika i nevezano što ti radiš, oni će kupiti kartu, oni će doći na tvoj event, bilo to Džala Buba ili radim nekakvu sitnicu za 200 ljudi. Nema veze, to ima nekakvu tu svoju core publiku imaš, ali taj prodajni push odmah u početku se točno vidjelo da su oni, da ih se jedva čeka da dođu u Zagreb. I taj jednostavno, kažem, to je baš bio boom u prodaji i onda u tom trenutku smo mi shvatili zapravo vrlo brzo, nakon 2-3 dana, da smo mi donijeli dobru odluku. I da će taj event sigurno jako dobro proći, što se na kraju, evo, ispostavilo da je stvarno jako dobro prošlo. Pa samim tim nekakvim, ponukani tim tom marketinškom snagom eventa, mi nismo htjeli tu apsolutno štediti po nijednom segmentu tog eventa, mi smo ga stvarno, kako bi mi rekli, napucavali u svakom mogućem segmentu da on bude kvalitetan i produkcijski i da i light bude dobar, da sound bude kvalitetan, da se koncert taj isporuči na što je moguće većem nivou i kažem, evo, ja sam apsolutno zadovoljan, pogotovo jer stres oko tog eventa i stres da ti u 30 dana moraš apsolutno to sve napraviti. I ti smo sjedili na kavi i kad smo pričali o tome, ja oduševljen, svi znaju koliko ja volim Džala i Bubu. Još sjećam ti majicu s Džala i Bube radili za rođendan. Doslovno. I pričamo o svemu, ja se veselim, jedva čekam i slično i spomenem tu baš tebi, ali Margo, bit će fakat vruće. I ti se onak, Buraz znam, i sad evo za sve koji su bili na eventu, jedina stvar koju po meni neko može zamjeriti za taj event da je stvarno bilo jako vruće, ali isto tako ja znam pozadinsku priču jer sam dobar s tobom, pa evo može sad za svu publiku reći koliko bi koštalo hlađenje za taj event. Pa mislim, zapravo to priča je bila gdje je nama s jedne strane bilo rečeno da je ventilacija osigurana, što na kraju smo dobili informaciju na dan eventa da nje ipak nema. Znači, ajde da se to nama isporučilo ta informacija nešto ranije, pa da se ti stigneš pripremiti. Dobiš informaciju na dan eventa i bit će vruće. I evo, baš taj dan, 35 stupnjeva vani, gori nebo i zemlja, najvrućiji dan u godini, jer eto, zašto ne? Ne do Bog da je malo kiše palo da nešto rashladi i tako i samim time se poklopilo to da je bio doslovno jedan od najvrućih dana u godini, da je ventilacija koja je bila obećana isporučena nije bila i onda tebi ostaje mogućnost da ti odrediš, ne znam, da li hoćeš sad ići na nekakva ekspresna rješenja te ventilacije gdje ona
ne znam, tebi tu ventilaciju za jednokratni dnevni najam neko naplati 20, 30, možda i više tisuća eura. Što u nekom trenutku, i pitanje je na kraju dana čak i da ti da je kao to i bilo, organizator to. I odeš na taj trošak koji ti značajno ugrožava nekakvu financijsku sliku tog eventa, da li ćeš ti to uopće stići napraviti? Jer nije to trivialno postaviti za dvoranu od, ne znam sad točno lagaću te, ali mislim da nekakvih blizu 3000 kvadrata, napraviti ventilacijski sustav. Pa mi znamo danas, evo, po klubovima u Zagrebu, koliko se klubova u Zagrebu bori sa ventilacijom. I da ti, evo, recimo Stil u Rovinju, u kojem sam ja proveo nekoliko godina, i zapravo jednu punu godinu vodeći taj klub, to je klub koji ima najbolju ventilaciju i najbolju klimatizaciju što sam ja ikad vidio u Hrvatskoj. I u trenutku gdje je vani ljeto i gdje tebi je klub krcat, nema te klime koja tebi može pomoći. Znači, to je jednostavno prostor koji ima visinu, koji ima, ne znam, 60 i nešto klima uređaja, baš industrijskih klima uređaja u prostoru i ne pomaže. Znači, evo, baš se i na Džali i Bubi u Stilu dogodilo da je prostor pucao od ljudi i ti to ne možeš ohladiti. Jednostavno to je nemoguće po ljetnim mjesecima. Tako i samim time taj nekakav splet nespretnih okolnosti, što dezinformacija, što izrazito skupih rješenja je dovelo do toga da je tu, u prostoru bilo vruće i to je jedina kao zamjerka koja se može po meni zapravo naći oko tog eventa. Sve ostalo je po meni isto bilo stvarno nevjerojatno i htio bih naglasiti još jednu stvar. Prvi nastup Džale i Bube sa bendom. Sve ovo što sada vidite na TikToku i što je sad popularno da oni s bendom nastupaju, također, evo, zašto je ta večer još bila bitna, je da su tad prvi put nastupili s bendom. Čak ja to nisam znao. Ja sjećam, ja sam došao u prostor. Mini iznenađenje. Mini iznenađenje je to bilo. Ja sam došao u prostor, ja pogledam gitara, bubnje, ja te pitam, stari, kaj je ovo? I ti meni kao, nastupaju s bendom. Moja reakcija je bila, ej, molim te, samo da ovo ne bude najveći fail ikad. I da stari. Znači, ja ti kažem, bubanj. Zbog njih, opet su postavili trend. Izvođači će sad masovno, balkatorni izvođači preći i već su i krenuli, nastupat će s bendom. To toliko dobro zvuči, to je toliko brutalno da ja sam bio oduševljen. Ja sjećam točno, ja sam cijeli taj event ovak nasmiješen bio i gledam. Znači sam skidao osmijeh s lica. Jako je dobro leglo. Baš je jako dobro leglo na tu njihovu priču, jer inače ljudi su navikli. Kad je takav nekakav tip koncerta, tu je iza njih stoji Pavlo koji isto svi ga znaju, on je DJ, on pušta njihovu muziku, on njih kontrolira sa efektima i nekakvim stvarima, ali nije tu nikad bilo live glazbe. Ajmo to tako, baš istinske live glazbe da ti sviraš instrument na takvom koncertu. Tako da to je nešto di su oni imali koju ideju da oni uskoro žele početi s tim i onda im se Zagreb kao Zagreb učinila dobra opcija da zapravo pokažu kako to izgleda uz live band i kažem, evo, pogotovo moram naglasiti bubanj koji je po meni nevjerojatan, pogotovo u tu trap muziku koja se i stvarno fokusira na taj snažnu bas liniju, na kikove snažne i onda još pogotovo taj bubanj kad donese još tu dodatnu dubinu, bilo je po meni jako dobro I ljudi su jako puno hvalili tu live glazbu uz njihov nastup, jer malo je nešto drugačije, nešto na što ljudi u tom trenutku nisu navikli, tako da samim time tu se plaziralo na event dosta tih noviteta, novi album, njihov nastup nakon 9 mjeseci, sve se događa uz live instrumente, uz Zagreb koja je uvijek izvođačima, mislim, mi smo i glavni grad jedne države i to je uvijek izvođačima zanimljivo. Tu imaš Zagreb, Beograd, ajde tu Sarajevo možda može par ući gradova koji su priču. marketinški najzanimljiviji, jer mislim, mi smo svi male države. To sve mala mjesta, evo kad ti pogledaš drugi najveći Split, 5 puta manji od Zagreba, znači ti rijetko na kojem gradu na Balkanu imaš kapacitet ljudi da tebi ispune nekakvu normu koju ti zahtijevaš od eventa. Da. Što u Zagrebu, evo kažem, baš se jako dobro pogodilo i oni su bili jako zadovoljni sa time što se odradilo, mislim da nisu imali očekivanja da ćemo mi, pogotovo produkcijski, na toj razini raditi taj koncert. Jer gle, Balkanci smo, svi znamo na kako se radi i da puno ljudi u organizaciji evenata primarno gleda financije, pa znaš, ja ću produkcije staviti koliko meni paše u moj budžet. Nismo mi tu imali totalno drugi princip, da li on poslovno pametan ili nije, to je sad drugi par cipela, priča za sebe. Ali nama jednostavno duša ne da mira da ja sad tamo napravim nešto što će biti okej. I što je najtužnije, ja znam da sam ja napravio produkciju duplo manju, da to 90% ljudi u prostoru ne bi primijetilo, jer iskustvom ponukan već sam vidio da ljudi ne primjećuju toliko nekakve, osim ako nije baš nešto wow da ti sad nešto napraviš, ljudi ne primijete sad da li ti imaš 6 moving headova gore ili 30, ljudi to uopće ne percipiraju. Ali mi smo radi sebe i radi tog nekakvog, kažem, i marketinškog segmenta, jer su se jednostavno stvari tako posložile da bi mene osobno bilo sram da se to isporučilo na nedovoljno velikoj razini.
a kažem, vratimo se Balkan, sigurno su nastupali po svuda i po gajbama i po ne znam čemu, jer mi smo takvi kakvi jesmo. Da. Tako da mislim da je to s njim, mislim, i s njihove strane njima bilo, ajmo reći, nekako osvježenje da zapravo su shvatili da rade sa ljudima koji nije primarno novac u fokusu, nego kvaliteta eventa, pa para ako bude. Kakvi su zaraditi behind the scenes, ono što ljudi ne vide? Znam da imamo tu situaciju, oni imaju svoj tim naravno, svoj management koji komunicira s tobom i sve, ali ako mi možeš taj neki proces rada s njima zapravo opisati. Ti u sami kontakt s izvođačem praktički ni ne dođeš. Znači oni su fokusirani na svoju muziku, da oni dalje izbacuju tu glazbu na, ne znam, novi album itd. Ti sve zapravo rješavaš s managementom. Sa njima imaš 95% komunikacije, ti zapravo prvu komunikaciju sa izvođačem ostvariš na dan eventa, kad on tebi dođe u prostor. Mm-hmm. Što jedan Džala i Buba po svojim nekakvim i karakteristikama, oni jesu malo low key. Znači ti vidiš kod njih, oni intervjue ne daju, oni se toliko u medije ne guraju, njih mediji sami od sebe guraju. Ali oni nisu jedne od onih osoba koje, što često izvođači rade, di sebe pokušavaju popularizirati kroz nekakve rilove ili kroz nekakve intervjue ili kroz nekakve takve interakcije sa publikom, što od njih dvojica to ne rade. Znači njihova muzika je isključivo nešto što njih promovira i po meni su ta suradnja cijela je tekla jako zapravo dobro i jako jednostavno i nismo tu imali sad nikakvih ogromnih poteškoća. Bilo je nekakvih stvari koje smo mi predlagali, oni predlagali, uvijek smo našli zajednički jezik, dečki ko dečki na dan eventa, nemaš im šta reći, došli, ubili svoje, nisu bili ni čak predzahtjevni sa svojim nekakvim zahtjevima po pitanju tehničkih i hospitality ridera, što se zna dogoditi da puno manja imena od njih znaju imati puno te veće zahtjeve, dok su oni bili zapravo jako jednostavni. A šta su tražili? Niš puno zapravo. Oni su ti samo tražili od nas određeni monitoring da im se stavi na što je normalno i logično. Ne mislimo tehničkih uvjeta, nego više, ajmo reći, backstage, smještaj. Pa dobro, smještaj, njih ima puno, jel? Znači s njima kad dolaze, oni radi te svoje popularnosti imaju i svoje privatne zaštitare, nevezano uz to što ih mi imamo na eventu. Pa imaš tu DJ, pa imaš tu sad 2 člana benda, pa su ti njih dvojica, pa ok, taj broj soba u hotelima bude nešto veći nego na što smo mi to inače navikli, jer to inače bude 2 do 4 sobe, ovo je nešto veći broj. Pa ali ok, znaš, jednostavno to je njihovo, ti kad ulaziš sa njima u komunikaciju, ti znaš šta tebe čeka. Mm-hmm. I znaš da te čeka taj veći broj soba, pogotovo kažem jer ih se radilo i u drugi, nije prvi put da se radila suradnja sa njima, pa sam znao ta očekivanja, ali recimo puno puta, pogotovo se to vidi na stranim DJ-evima, recimo, ne toliko na našima, da imaju ogromne zahtjeve što se tiče pića na samom eventu, što oni moraju konzumirati, šta se njima mora dati, pa to zna stvarno biti nekakve nerealne stvari gdje oni tebe traže 20-40 šampanjaca, kod njih tog ničeg nije bilo. Mi smo njih pitali naravno naprijed da se pripremimo ukoliko postoji nekakav specifičan artikl koji nama nije možda lako dobavljiv, da se mi pripremimo s time. Nije bilo ničeg, oni su rekli, samo se opustite na eventu, ćemo mi nešto ovako, šta ima tamo, budemo si mi uzeli za pit. Svaka čast. I ništa, nikakve drame oko toga, ništa, to što su oni uzeli je stvarno, znaš što sam skužio iz svog nekog doticaja općenito i sa izvođačima i javnim ličnostima i sve. Što je netko veći, to je jednostavniji. Pa zna se često dogoditi zapravo takva situacija, Zna se dogoditi da je neko, eksplodira, pa se onda postavlja ko bog. Ali ti je to kad neko eksplodira preko noći. Da. A ovo neko kad je baš godinama gradio, radio, haslo i napravio na pravi način, znaju i nekako su najjednostavniji ljudi. Da. Ovi koji preko noći eksplodiraju, nekad su najviše onako malo i prgavi, imaju taj neki stav, zahtjeve, pa to mi je nevjerojatno. Ima tu ljudi, mislim i oni sebi puno je tu ljudi koji su izrazito egoistični. Znači on to on će od tebe tražiti svašta, samo zato da on to tebe traži, kao može mi se, da li će on to konzumirati ili neće konzumirati. To je sad totalno drugi par cipela. Mi smo imali jednu suradnju, neću sad spominjati konkretno ime izvođača, gdje je zapravo od rajdera od 40-50 zahtjeva se jednostavno jedan artikl ne našom greškom od dobavljača nije isporučio. I on nije bio... Je li to domaći neki izvođač ili strani? Regionalni. Regionalni, ok. Dobro. I jednostavno osoba nije htjela nastupati radi jednog soka koji nije bio dostupan, ali ostalih 40 sokova je bilo dostupno, ne znam koliko vrsta cuge, hrane, ručnika, temperatura i ne znam čega. Čekaj, neko nije htio nastupiti zbog jednog soka? Koji mi u tom trenutku, s obzirom da se radi o noći, ni tebi dobavljač nešto nije isporučio, nije sad samo tako jednostavno, pogotovo se radi o specifičnom soku. Koji je sok bio? Mislim, bio je sok od brusnice, ali onaj mali stakleni. I sad ako meni to dobavljač nije dostavio,
uglavnom ti na benzinskama ili na takvim nekim stvarima taj artikl nemaš. Da, nema šanse. Možeš još pogotovo jer se radilo o specifičnom isto datumu gdje je pola zapravo ni benzinskih, ni dućana, ništa tu nije radilo. Ja znam i koje, nisam znao napraviti, znam koji je izvođač, znam koji je event. I onda ti ne možeš jednostavno nabaviti taj artikl u tom trenutku. Ok, ja se slažem, on stoji u rajderu i ti njega moraš isporučiti. Ali tvojom greškom, eto, dogodi se i ja bih rekao da je to sad ne znam koji artikl, a ne nekakav sokić. Ali dobro, ajde, i taj sokić se nabavio na određene načine da bi on ostao neotvoren. Jel? Da. Znači, taj sok se nije pogledao. Znači, to je jednostavno bilo... A napravljen je problem bio oko toga. Napravljen je problem doslovno do razine da se neće nastupati. Ne mogu vjerovati. Radi soka koji na kraju nije otvoren. Eto, i šta sad ti da kažeš? Da, kaj ti kažeš sad u toj situaciji? Znaš, da meni to nevjerojatno. Se negdje sa strane, pukneš, ohladiš se i vratiš se. Idemo dalje. Strašno. Ali mislim da, znači, kužiš, zna biti stvarno tih nekakvih zahtjeva koje, nisu realni, s oproštenjem, ali fakat zajebavaš me, evo. Doslovno, znači, to znam točno da tebi to nije potrebno. Ali da, i onda se često dogodi baš sa tim velikim imenima, kao što se nama dogodilo, evo i po pitanju Panic Rooma, do koje teme vjerujem da ćemo doći, sa Rogerom Sanchezom, koji je jedno od ogromnih imena u tom elektronskom svijetu, koji je legenda Ibice, koji je na sceni ne znam koliko desetaka godina, već preko 30 godina, gdje je on toliko jednostavan. Ok, ima on svoj rider. Da, ima se odmah dotaknuti toga da pačem. Gle, ovo mi je ima postoji nekakva cuga koju ti stvarno ne možeš doći do nje, ne proizvodi se, ne kupuje se, ne prodaje se, jednostavno isključivo na američkom tržištu. Možeš ti to naručivati carine, da li će to tebi doći, neće, s obzirom kakve su danas situacije s tim dostavnim službama. Jednostavno pitaš čovjeka za alternativu, on ti sve odobri, nikakvih problema, sve super. Tako je bilo i sa Džalom i Bubom, nikakvih problema. Jednostavno mislim da su oni vjerojatno već došli do te razine da mu se jednostavno ne da zamarat. Da li ja pijem ovu vodku, onu vodku, ovaj sok ili ne znam ovo, jednostavno, frende, ovo je posao, ja sam to došao odraditi, ja sam došao ispromovirati svoj novi album, moj fokus je na mojoj glazbi, a sada ako ti meni fokus bacaš stvarno od cijelog koncerta i cijele ideje na sokić, onda smo u nekom problemu. da. Barem ja to tako gledam, sad ne znam, ok, 100 ljudi, 100 čudi, svako ima nekakve svoje zahtjeve i zapravo svako ima i legitimno pravo na te svoje zahtjeve jer ti ih je unaprijed isporučio. Da. Ali eto, nekad se dogodi fakat neka situacija na koju ne možeš utjecati, mislim da tu nekako malo razumijevanja u tim situacijama, pogotovo kad se radi o nebitnim stvarima, da ne bi se tu smjeli stvarati problemi, ali eto, kažem, ima svega. Htio bi se dotaknuti sad i Panic Rooma isto, jer kao što može i publika vidjeti, stvarno si u svemu. Stvarno si jako puno projekata. Da. I htio bi tim putem pozdraviti Zeku, tvog partnera, i ekipu iz Panic Rooma, koji su isto sjajni dečki i stvarno su top i za druženje i za sve i veliki su radnici također. To znam i preko tebe, tako da veliki pozdravi za njih ako gledaju. Panic Room kao projekt, jako zanimljivo. Tu su već neka velika imena. Rekao si da se tu radi o starijoj publici. Kad smo ti ja pričali, ako mi možeš malo više ispričati o tome. Da. Panic Room je zapravo krenuo, znači to je brand koji je krenuo bez mene i Zeke, u početku. On je krenuo preko Luki Kosti i Antonija Vlajića, koji su prekrenuli taj cijeli projekt u nekakvim svojim još i mlađim danima, još doslovno dok su baš bili klinci. I super su to radili, svaka čast. Ko svoje evente, do u jednom trenutku gdje se njihovi ti eventi su, ajmo reći, postali uspješniji, pa su oni trebali nekakvog ugostiteljskog partnera. S obzirom da se on u svojim nekakvim core stvarima ne bave samim ugostiteljstvom, nego isključivo organizacijom eventa, mi recimo jedna od usluga koju mi nudimo je i ugostiteljstvo. Samim time još, kako smo se i znali privatno ovako, oni su nama pristupili, da li bi vi nama htjeli odraditi šankove, pa smo mi ušli u tu nekakvu suradnju, odradili smo 1, 2, 3, 4, 5 eventa na te šankove, dok se nije dogodila 2025. godina, gdje su početkom godine oni nama pristupili, da li bi se mi voljeli uključiti u cijeli projekt. Znači da jednostavno zajednički sve radimo, da to nije sad samo ugostiteljstvo, ja tebi pošaljem fakturu, mi smo završili, nego da se baš upetljamo u sve segmente evenata. Gdje smo mi s dečkima zbog toga na kraju dana, dobro si rekao uvedu, zbog toga što jesu takvi kakvi jesu, što su dečki normalni, što su dobri i što nemaju problem sa raditi, to je nekakvo okruženje u kojem je puno jednostavnije raditi nek kad se ti moraš boriti sa svojim nekakvim partnerima ili suradnicima. I samo po cijeloj toj narativu te priče i da nismo kroz te 2 godine suradnje preko samog ugostiteljstva imali nikakav problem, mi smo ušli u taj projekt i samim time su se otvorile neke druge mogućnosti gdje smo mi neke svoje snage uplili u taj brand i gdje se dogodilo, ajmo reći, baš 3 eventa koji su za sad nas, ajmo reći, tak stavili na nekakvu tu ljestvicu ozbiljnih evenata. Mm-hmm. Znači tu pričamo gdje su se radila 2 Medvedgrada
i di se radio taj sad mozaik u 20.12. sa Rogerom Sanchezom. Jeli? To su ta nekakva 3 eventa gdje su nas ljudi stvarno ispercipirali, ok, ovo više nije sad mini event, ovo nije nekakav community event, ovo je ozbiljan event i ovo su eventi gdje se dovode nekakva imena koje su svjetski poznata, jel? Tako da, zapravo jedna jako lijepa priča, nešto što smo u 2025. i mi smo tu napravili ono što smo mi htjeli, to je da smo se stavili na te, ajmo reći, ljestvice popularnih evenata i poželjnih evenata, da, i publika zapravo što je nešto jako specifično, s obzirom da smo Zeko i ja najstariji u toj, sa 30 godina najstariji u toj organizaciji, gdje je nama na Medvedgradu bilo 37-38 godina prosjek ljudi, na Rogeru Sanchezu čak 41. Znači to je nekakva publika koju ti u nekakvim standardnim eventima i standardnim klubovima ne možeš vidjeti. Znači to je nekakva publika koju, na kraju dana mi smo se i sami nekad zapitali na koji način smo mi baš tu publiku privukli. Mislim da je tu bio prvi Medvedgrad dobar plasman prema toj publici, jer starija publika puno više cijeni taj venju nego što to možda mlađa publika cijeni, jer i mlađa publika i dalje, znaš, dođe, frendovi su mi tamo, nemam pojma, svi idu i takvi nekakvi razlozi, dok je starija publika isključivo orijentirana na glazbenu kvalitetu i na nekakav sadržaj tog eventa i gdje se taj event radi. I samim time nam se taj nekakav Medvedgrad s kojim imamo predivnu suradnju zapravo pokazalo kao nekakav prodajni push prema toj starijoj publici. I što je meni zapravo fantastično, iskreno. Mm-hmm. Zato što jako je zrela publika. Mislim, naravno tu ima svega. Tu ima ljudi i od 18, 20, 25 godina, ali nekakav taj core čine ljudi od 35 do 40 godina. Koji nisu toliko naklonjeni društvenim mrežama, samom snimanju na eventu. Znači u nekom trenutku na Medvedgradu ja sam znao stati pogledati u publiku. Nema bliceva. Nema ni jednog mobitela u zraku, a ti imaš 1200, 1300 ljudi na jednom prostoru, što je doslovno jednorog event industrije, da ti nemaš nikog na podiju da tebi zapravo snima. I oni su izričito su fokusirani na glazbu i na taj venue, odnosno taj Medvedgrad koji je stvarno impresivan. Po meni osobno daleko najbolja lokacija u Zagrebu na kojoj možeš raditi. Ali najimpresivnija, logistički ubojica. Šta si ti sve doživio, stari, tamo je, pa mislim, pođemo prvo od toga da to nije dvorana, nego je to nekakav spomenik kulture gore. Što znači od oltara domovine, što do same tvrđave koja je stara preko 800 godina tamo, ti se moraš prema poštovanju ponašati prema toj lokaciji zbog toga što tu nije, da je tu tvoj parti i to je to. Idemo dalje, više se ništa ne dešava. Muzej radi preko tjedna, posjetitelji dolaze, strani turisti dolaze, muzej je napravljen, Medvedgrad je cijeli novo obnovljen prije nekoliko godina. Tako da to je, mislim, moraš poštovati tu lokaciju na kojoj radiš. I baš iz tih nekakvih razloga je jako zahtjevna. Recimo, ne znam, ti ne možeš viličar gore voditi sa paletom jer će ti drobit kamen. Ti moraš na ruke sve prenositi. To je sve gore, nema centimetra ravnog prostora. Ti svaki šank moraš nivelirati, gledati kako ćeš ti njega složiti, da se to sve ne raspadne doslovno na tim sitnim kamenčićima gore. I sve su nekakve visinske razlike, jako logistički komplicirano. Ne možeš pristupiti kamionima jer doslovno ne može ući. Vode imaš ograničeno jer je samo cisterna, kanalizacija ne postoji. I tako, tu su sve te nekakve, ajmo reći, challenging stvari u eventima na koje ti moraš reagirati i naći način kako ćeš ih riješiti. Između ostalog, ljude prevoziti busevima gore jer ne možeš ti, kako da ti pustiš na Medvedgrad toliku količinu auta, naš prometni kolaps gore. Tako da ima tu puno tih logističkih zahtjeva koje jedan Medvedgrad crpi i koji je dosta iz tih razloga jako umarajući event. Što za nas, što za, isto tako i za ljude koje mi angažiramo gore da rade. A s druge strane, ubiješ se od posla, ali kad napraviš taj event i kad vidiš kako to izgleda, nije realno. Znači i onda jednostavno svaka ta nekakva trud, muka, znoj kaj si ti gore prolio, isplatiti se Inače, ja bih samo htio reći da za sve koji gledaju mogu pogledati na YouTube-u kako je to izgledalo. Tako Roger Sanchez je... s Aaronom Seviljom smo snimali live set. Ispričavam se, da. Ostao mi Roger Sanchez, što smo sad zadnje pričali. Neka odu na YouTube. Kako se točno zove video, reci samo? To ti je pucao neki, ne mogu ja to ni zapamtiti koliko je dugačko ime, ali ako se upiše Aaron Sevilla, Penikru, Medvedgrad, nešto u tom smislu, naravno da algoritam to prepoznaje da izbacuje i taj set je zapravo jako dosta dobro prošao na YouTube-u. Da. Tako da i tu se na tom videu evo, čisto kažem, dečki, zbog publike, kad već pričamo o tome, imaju super priliku da mogu vidjeti kako to izgleda. Jako kvalitetno to odrađeno, dečki koji su to radili, stvarno su odradili jako dobar posao, pa evo, reprezentativan je primjer kako to zapravo izgleda na jednoj tvrđavi. Tako da, kažem, jako zanimljiva i jako naporna lokacija, ali to je nekakav event koji po meni i nadalje želimo nastaviti raditi i radit ćemo jer to je nekakva specifičnost, to je nešto što ti publici daješ nešto više.
Jer jednostavno taj experience, to iskustvo tog gore Medvedgrada je stvarno nešto potpuno drugačije. A sad kad se vratimo na logistiku, ti završiš event, ti do 9 ujutro se Medvedgrad otvara, dolaze djeca sa roditeljima, ti moraš sve počistiti. Znači, nakon svakog Medvedgrada, di nama jednostavno isto nema šanse da bi se mi pobrali sa lokacije dok ona nije u potpunosti gotova. Što znam da često u event industriji zna ne biti tako, ali mi jednostavno ne odlazimo s lokacije dok to nije u potpunosti sve gotovo. I ti da dođeš u Medvedgrad recimo u 7 ujutro gore, izuzev hladnoće ekstremne jer si usred šume, ćeš nas naći da čučimo i beremo čikove i komadiće stakla gore sa poda, jer mi se jednostavno ne želimo nikad dovoditi u situaciju da ne daj Bože se neko ozlijedi na neki komadić stakla, iako staklo pokušavamo gore koliko god možemo izbjegavati. Ili da, ne znam, tu dijete mora sjediti na travi koja na sebi ima čikove ili ne znam kakve te neke stvari. Kažem, prvo kulturna baština, drugo briga za te neke ljude i mi stvarno se maksimalno ubijemo da taj Medvedgrad u 9 ujutro bude savršen. Zapravo tu smo i bili izbacili jedan video nakon drugog Medvedgrada gdje smo prikazali koliko se zapravo u tih par sati gore tog napravilo i počistilo, da je to sve savršeno, čisto i uredno za posjetitelje, gdje su u 9 ujutro već prvi gosti i bili gore. Tako da, to nam je recimo marketinški. Mogu kako ti izgleda taj dan i noć. Predivno. To je znači... baš je jako je zahtjevno. Jako je zahtjevno jer ne možeš, nema prostora za spavanje, što imaš ti pripreme gore 2 dana, pa onda cijeli dan čišćenja i za cijelu noć i tamo jednostavno ne odlaziš sa lokacije. Koji ti je rekord da onak nisi spavao u komadu? Pa zapravo, možda čak i ne toliko puno koliko bi očekivao. Mislim da je bilo nekakvih, lagat ću te sad točno, u tom trenutku najmanje što mi pada na pamet je da štopam samo razmišljam u krevetu, ali nekakvih, baš u komadu da nisam, oko 35 sati, ajmo reći tako nešto, ako su bili neki zahtjevni eventi gdje si ti 30 plus sati morao provesti na toj nekakvoj lokaciji. To se događa, kažem, nama zbog toga što smo mi takvi kakvi jesmo, to se dogodilo i nakon Rodgera Sancheza, nevezano što je to dvorana i što tu nema posjetitelja drugi dan, nego jednostavno evo, ne znam, mi smo tu preko 24 sata svaki put u komadu, bez da odeš doma i znači doslovno onak razmišljamo, ne možeš se otuširati negdje brzinski se nekak ispereš samo da si donekle pristojan za svoj event, ali jednostavno to je tako. Znači to su te nekakve, kako bi rekao, neću ih nazvati ružnima, jer nama to nije ružno, jer mi sad toliko... Ali ajmo reći neka druga strana medalje. Druga strana medalje koju ljudi često ne primijete. Znaš kakva je percepcija ljudi kod nas? Svi danas žele biti event organizatori, jer je to cool posao. Znači, svi to gledaju kroz percepciju, pa ja ću tam staviti nekog DJ-a da svira, malo tu zvučnike, malo lajta i moja ja sam ekipa super. Će biti u VIP-u. Moja ekipa, znaš, ja tu mogu svima reći šta hoću, ja sam tu bog, ja mogu odraditi šta god ovdje, znaš, bitan sam ljudima, svi me zovu poželjan sam u tom trenutku, što je lažna poželjnost, to ćemo se već komentirali. Ali to je nekakav drugi dio, baš to dobro se rekao, druga strana medalje gdje se puno ljudi zapravo onak iznenadi, nisam o ovom razmišljao. Ti moraš razmišljati o doslovno najmanjoj sitnici mogućoj. I ti kao event organizator moraš imati znanja u nekoliko područja. U prodaji, u marketingu, u ne znam, tim tehnikalijama svime, u nekakvom poslovnom planiranju. Ti to sve moraš znati. Znači nisam ja sad specifično, ja radim samo marketing i to je to. Znači ja moram imati znanja o nekoliko različitih industrija da bi ja svoju industriju mogao isporučiti kako spada. Mm-hmm. Jel? Znači ja se moram razumjeti barem donekle u produkciju da ja mogu sa produkcijskim timom razgovarati kako to treba gledati. Ok, to što ja ne znam tamo kablirat stvari jer nisam tehničar i drugi par cipela, ali moraš znati kako ćeš otprilike to postaviti, kako stvari funkcioniraju, jer ako ne znaš, mislim, kako ćeš ti to napraviti. Za Mozaik centar, kad smo sad dotaknuli da je bio Rodger Sanchez, tu sad Mozaik ti je bio i Red Room, ali i ova Revija. Bio je Nikola Filić gost na podcastu, vjerujem da mnogi koji gledaju ovaj podcast da su pogledali i taj. Kakva Revija, starimo. Baš je bilo dobro. Baš je bilo dobro. I evo, ako slučajno Nikola gledao putem, pozdrav za njega i čestitam. Apsolutno. Stvarno, ali ti si bio isto bitan dio toga. Pa jedan dio organizacije, tog eventa je pao na mene. Mislim, zapravo Nikola i ja se znamo već godinama, zajedno u srednjoj školi i tako. Stvarno se znamo već dugi niz godina. Gdje je on meni pristupio prije ove revije, da li bi se ja volio uključiti u tu nekakvu samoorganizaciju. Znači zapravo je to za mene bio nekakav novi moment, jer ja nisam osoba iz modnog svijeta. Znači ja se u te stylinge, modele, kako će on hodat, ja se ništa ne kužim. Meni svi smiješno izgledaju kad hodaju. Ja sad njemu kažem kako ćeš ti hodat. Ne mogu se jednostavno petljati. Niti iskreno, ja sam njima rekao, to nije za mene. Nemojte me ništa pitati to kako će oni hodat, kako će oni izgledati. Ja sam za to ništa ne znam. Nemam veze s tim.
ali s druge strane bilo je to dobro ovaj puta jer je bio je široki tim ljudi gdje je svako imao nekakav svoj specifičan zadatak. I gdje onda neko sav taj svoj zadatak mogu brusit do kraja, da on bude dobar i da taj onaj segment, da mu ništa ne fali. Isto tako je povodom te revije, kažem, povodom nečeg novog momenta za mene, meni se spalo to više na logistiku, na produkciju, na nekako to operativno izvršavanje tog eventa, montaže, demontaže, kontrola recimo cijele revije, gdje je opet meni bio neki novi moment gdje sam ja sa slušalicom morao diktirati cijelu reviju, kad će ko izlaziti itd. Ali kažem, sve je to jako dobro zapravo prošlo. Komentari nakon revije su bili jako dobri, što ne samo ovako od ljudi koji nas okružuju, nego i od nekakvih medija i nekakvih svjetskih imena u tom modnom svijetu. I meni je to bilo zapravo nešto jako zabavno. Bio mi je to nekakav izazov, jer kažem, nije nešto čime se ja inače primarno bavim, tako da jako jedan zanimljiv projekt, jako jedan dobar projekt, jako jedan veliki iskorak i za Nikolu i za njegov brand, bi ja rekao. Jer si se pokazao si se da ide i da je to dobro, pogotovo zato što, evo, kako je Nikola rekao, revija prije tog mu nije bila toliko uspješna koliko je bila ova, pa samim tim iskorakom i ono naravno i da tvoj brand dobiva na nekakvoj ozbiljnosti, čim ti tu i svoj brand predstaviš u takvim nekakvim okvirima. Tako da čak smo i sa određenih komentara unutar Mozaika dobili da je to potencijalno bio najbolji event koji se ikada tamo radio. Bravo. Tako da s te nekakve strane mogu reći da smo svi koji su bili uključeni bili jako zadovoljni sa time. I evo, do sad nekakvi planovi jesu da se nastavi u tom smjeru i da sve iduće revije budu minimalno ko što je bila ova, ako ne Bože, daj Bože zapravo i snažnija, kada sam se izrazio. Tako da i sigurno će se gledati u tom smjeru da se revija još uvijek više digne i da sve to bude još puno snažnije i puno i bolje odrađeno. Kažem, evo je prvi nekakav sad bio projekt gdje smo mi svi zajedno ko tim ljudi radili koji se generalno ne poznaje uopće. Ja 80% ljudi koji su sa mnom radili tamo nikada u životu nisam vidio do tog trenutka. Ja ne znam kako oni dišu, ja ne znam šta je njima bitno i tako neke stvari. Moraš naučiti ljude. Sad smo se nekako, evo kažem, upoznali kroz taj projekt, tako da vjerujem da će u budućnosti to još biti puno bolje i puno snažnije, ali kažem, projekt fantastičan. Svaka čast. Bravo. Baš jako dobar, jako kvalitetan. Ja sam osobno bio baš jako zadovoljan, kažem, prvenstveno i zbog nekog novog iskustva. Na kraju dana postojala je realna opcija da se ja ne snađem u tom nekom novom svijetu, ali baš zbog tog nekog izazova i zbog tog nekog, to me kako bi ti rekao, motivirati taj neki novi izazov, pogotovo da što vrlo vjerojatno i onak dosta ljudi si pomisli, ma ne mre on to, nije to njegovo, pa onda kad prođe sve dobro imaš taj veći osjećaj satisfakcije. A ili imaš neki event koji ti je dream, kao šta trenutno bi tebi bilo onak wow za odraditi? Pa ne, gle, sad, kad ti razmišljaš o eventima, često mi uzimamo ko nekakav, kao idealni parametar nekakve evente koji se događaju na velikoj svjetskoj sceni. Znači, ako ćemo pričati o elektronici, da li je to nekakav Tomorrowland, Ultra ili ko šta, ovisno o svojim nekakvim preferencama, voli. Ali ja nisam se nikad toliko zadubio u to nešto da bi ja sad razmišljao o svojem nekom dream eventu. Zašto? Zašto ja sam u ovu industriju ušao iz toga što je meni, zbog jednog trenutka zapravo, samo ja radim ovo sve, meni barem to tako ispada u trenutku kad ti radiš svoj event i onda samo uzmeš si onak 2 minute pauzu, staneš, da li je to stage ili usred publike i samo pogledaš šta se oko tebe dešava. To je zapravo, znaš, ti pogledaš da je tih nekoliko stotina ili tisuća ljudi zapravo došlo na nešto što ti radiš i da se istinski zabavlja na tome. I meni ti to tipa top. Ja ti svaki vikend budem oduševljen u Exu kad je tamo brutalna atmosfera i onda ne sanjamo nekakvim, ne znam sad ogromnim, ma naravno da imaš kao ideju da radiš nekad što veće moguće stvari jer ti jednostavno valjda u prirodi ljudskoj da želiš rasti i razvijati se. Ali meni je puno bitniji s te druge strane taj segment gdje ja fakat stanem, pogledam svoj event i vidim da je ljudima tu fakat dobro. Pa znaš, ne znam, kao, pođi samo, ko klinac, kada praviš u srednjoj školi party, dođe ti 20 ljudi i onda cijela škola bruji o tvom partiju, kad ti je to brutalno, kužiš, pogotovo sad u ovim nekakvim, u ovim razmjerima u kojima se trenutno radi. Znači, jednostavno, taj osjećaj je meni nešto zbog čega se radi event. Jer ako ti radiš event samo isključivo radi novaca, nećeš proći. Ako ti radiš event, ne znam, da bi ti bio Tomorrowland i u početku si zadaš takav apetit, izgorit ćeš u želji, jer to nije baš tako jednostavno postignut. Mislim, to je šanse da ti to postigneš su 0,0001%. Jer jedan je Tomorrowland ili ne znam, jedna je Ultra. A koliko postoji event organizatora i partija na svijetu, jel?
Dobro, Ultra su kao, ajmo reći, dvije. Ma jedna dobro, ova da, europska, ali jedna kad pričamo američka, sad kao ali nekako o da brandu, ne mislim, cijepit naravno postoji lačima. sad veći veliki broj festivala, jer naravno da su im društvene mreže omogućile taj promociju, jel? Po pitanju toga, By the way, ali... ili ima Ultra i u Aziji? Ili nema? Pa evo, u ovom trenutku nemam pojma, mislim da čak... Ne? Nešto, Ne znam. da ne ulazimo u Evo, stvari koje nemam ne znam, pojma. ali Znam da je nešto Amerika, mi je na znam da trenutak je zazvonilo Europa, kad sam znam da je rekao, Miami, da su to nekakve Da. klasične stvari koje se Miami, rade. da. Više, znaš, toliko je postalo više tih evenata da ti jednostavno u nekom trenutku ti ne možeš više ni pratiti. Pa to je ono, Ma ti imaš to, mislim, i ima- Coachellu, imaš ti Burning Mana, Ima mislim, ih stari, more svega i, znaš, evenata. stvarno more evenata. Zanimljivo da se sve to događa u trenutku, ok, mislim, to su sve neki eventi koji već dugo postoje, ali uvijek stalno dolazi nešto novo i jednostavno scena raste u trenutku gdje zapravo potražnja pada. To je nevjerojatno koliko je nightlife u vidljivom padu. Pa čak, evo, najveći je to problem za noćne klubove. Jer prvenstveno, ti ko noćni klub, ti imaš svoj interijer, ti imaš svoju nekakvu produkciju, svoj raspored stolova i to je više manje uvijek isto. Pa ne možeš ti prostor mijenjati iz vikenda u vikend, to nije realno. Da. Nemoguće je. A ti dok jedan festival, znači ja mogu uzeti mozaik 30 dana za redom i 30 dana on može izgledati drugačije. Znači ja sve tamo radim od nule i postavljam kako mi odgovara kojem eventu. Tako da bih rekao da se tu više malo fokus ljudi prebacio na te baš off-location evente, kako ih mi zovemo, ne na noćne klubove, gdje su tu noćni klubovi u najvećem problemu. Mislim, evo, konkretno što se tiče hrvatskog tržišta, i eventi i klubovi onako padaju. Zašto? Mislim, logično je s jedne strane kad ti pogledaš. Znači, mi nismo primarna ljudska potreba nikome. Znači, ti da bi došao na moj event, ti prije toga moraš imati nekakav stan gdje će živjeti, svi znamo dobro kakve su današnje cijene stanova u Zagrebu, moraš i jest nešto, većina ljudi ima i potrebu za automobilom, ili da li su to nekakvi studentski troškove za studentske populacije, da li su to obiteljski troškovi za ljude s obiteljima. Jednostavno je u ovom trenutku i na cijene kakve jesu na tržištu, jako je teško velikom brojem ljudi priuštiti si izlazak. Jer kažem, nismo primarna ljudska potreba mi. Znači ti moraš imati nekakvih 100, 200, 300 eura viška da bi si ti mjesečno odvojio, jer ti moraš i platiti kartu, moraš nekako doći na tu lokaciju, moraš nešto i popiti gore, cijene i sve te cuge i svih tih karata, naravno, koji cijelo tržište je naraslo u zadnjih par godina, jer jednostavno ti moraš dići cijenu da bi mogao isplatiti taj svoj event. Gdje često znam da ljudska percepcija bude iskrivljena, gdje kaj se ti meni naplaćaš, ne znam, 100 eura, 150 nebitno, ne znam, 0,7 neke tekućine. Da li je to glupo? Ja prvi kažem da je to glupo da toliko košta, ali to što kad gledaš na taj način, da ti plaćaš tekućinu 100 eura, ali kad ti razumiješ da ti u tome plaćaš i konobara koji te poslužuje, i struju na tom eventu, i ne znam, produkciju, mjesto za kojim stojiš. Apsolutno sve što je na tom eventu, jer ti pogotovo kad se radi o vanjskim eventima, znači ti dođeš u prostor, tamo nema ničeg, znači mi smo morali sve to dovesti tamo i sve to nešto košta. Samim time i dobavljači dižu cijene, tako da cijeli taj experience evenata i noćnih klubova postaje sve skuplji, a samim time postaju skuplji i ostali segmenti ljudskog života, jednostavno nemaju ljudi novac. I to je jednostavno trenutno neki najveći problem koji se pogotovo u Hrvatskoj odražava, koliko znam, evo, i u komunikaciji sa ljudima i u Srbiji isto tako. Ok, Beograd je puno, 3,5 puta veći od nas, pa je njima možda ta situacija nije toliko udarila, ali Zagreb je generalno malo tržište zapravo. Koliko god da mi jesmo veliki grad, postaje sve manje i manje iz godine u godinu. Malo tržište smo mi. Jako je puno evenata, jako je puno zahtjeva ljudi, jer kažem, vide po raznim svjetskim mjestima na koji se to način tamo rade, nemaju ispravnu percepciju i ne možeš ih krivično, nemaju ispravnu percepciju, jer jedino ja mogu imati ispravnu ili neko koji se bavi mojim poslom o samim tim troškovima i mogućnostima kako ti možeš neki event isporučiti. Ljudima to nije jasno, pa onda njima to djeluje kao da oni ne dobivaju dovoljnu vrijednost za svoj novac, jer možda je to preskupo, jer možda neko nema 30, 20, 40, nebitno koliko eura za tu kartu, plus još ne znam za cuge, gdje su prije boce bile 300, 400, 500 kuna, gdje je sad to 120 eura plus, znači doslovno gotovo duplo skuplje. I jednostavno kažem, to je taj segment na koji ti jednostavno ne možeš utjecati, moraš se boriti sa njime, puno više i samim ta situacija onda tržišta tebe traži da budeš bolji. Ne možeš biti bolji od konkurencije, jer kažem, ograničen je broj ljudi koji puni sve te evente i koji puni sve te festivale i ti moraš te ljude uzeti. Koji imaju dovoljno ili motiva ili financija si priuštiti nekakvu takvu stvar, jel? Da, skupo. Cijene su jako veliki problem trenutno kod nas. Mislim, kažem, koji za sve. Vidjet ćemo kako će se to odigravati ovo na dolazeće vrijeme. Biće zanimljivo pratiti. Kad smo već kod onoga što nam dolazi, tu ćemo shout-outat malo dečke iz Lollipopa.
Stari. Jasno, apsolutno. Black Eyed Peas Je, na je, Bundeku. Nerealna priča. Je. I to su nekakvi, Show. to je pogotovo onako, meni je to drago vidjeti, iskreno, zato kad neki dečki s kojim praktički mi smo, ajmo reći to tako, zajedno odrasli u ovom poslu. Da. Ok, mi smo nešto sitno krenuli prije njih, pa su se oni tu uključili, oni su, i onda ti drago vidjeti kad neko ko je tu s tobom radio nekakve sitne stvarčice ili nekakve te mini evente uspije do tih nekakvih granica, jer pogotovo još, znaš, u Zagreb dovesti nekakvog velikog izvođača, mi znamo da je to rijetkost. Znači, pojavio se, ne znam, Ed Sheeran na hipodromu, pa je to bio spektakl, jer se ne dešavaju velike zvijezde u Zagrebu, jer im prvo stvar nije interesantno Zagreb, ko Zagreb im nije toliko interesantno tržište, općenito Hrvatska, jel? Tako da, pogotovo dođu do tih granica, od nekakvog klinačkog hobija su oni došli do tog, isto koji ja na kraju dana, do toga da radiš nekakve evente tolikog razmjera što od pola prošle godine, što ove godine još po meni upgrade na Black Eyed Peas, po meni osobno veliki upgrade, tako da je to stvarno respektabilno, jer kažem, što i oni sigurno imaju taj izazov financija, imaš tu izazove di ti moraš raditi taj event na otvorenom, di ti nikad ne znaš kako će tebe vrijeme poslužiti, tako da isto treba imati jednu dozu velike hrabrosti, ići u jedan takav event ko što oni idu, ali eto, to je nešto svaka čast i to je nešto što je predivno za naše tržište zapravo, jer razvija se tržište, ljudi dobivaju tu naviku i te svjetske neke evente im dovodiš u Zagreb, pa samim time možda oni i počnu shvaćati zapravo ozbiljnost ove industrije i možda se i neke druge, možda sad baš tu dečki iz Lollipopa sa svojim Black Eyed Peasom meni otvore vrata za neki drugi takav svjetski projekt ili nekom trećoj nekoj strani možda otvore vrata, ali to je zaista jako po meni impresivno i jako kvalitetno i mislim da ljudi generalno koji se ne bave ovim poslom i koji nisu barem na neki način u doticaju s event industrijom zapravo nisu svjesni koliko je to zapravo velika stvar i koliko je to naporno i koliko je to vremena i pa tebe pregovori s izvođačem ubiju u pojam. Tako. Ja baš želim reći zbog publike koja gleda, neko možda misli da je to skupi XY cifru novaca, nazoveš, kažeš aj dođite, evo vam pare, ljudi, ne funkcionira to tako. To bar tako, svima bi nama život bio lakši. To baš tako, znaš, da. Ti pogotovo kad se radi o takvim stvarno planetarnim zvijezdama, ti prvo njemu moraš vrlo vjerojatno dokazati zašto bi on uopće došao. Tako, moraš mu pičat to. Je cifra astronomska, to je to se podrazumijeva, o tom uopće mislim naravno da razgovaraš, moraš znati koliko nešto plaćaš, ali prvo da li si ti uopće njemu interesantan kao tržište da on tu dođe. I kažem, nerijetko smo i mi kroz neke komunikacije nekakvih DJ-eva koji su daleko od razine Black Eyed Peasa po važnosti i po jačini na tržištu, dobiješ odgovor da njima jednostavno Zagreb ili Hrvatska nije interesantno tržište. A onda proći tu prvo granicu, pa drugo proći granicu, isfinancirati to, biti voljan prihvatiti taj rizik tog eventa jer je rizik velik. Ogroman jer kažem, ne svodi se sve samo na tebe. Puno je vanjskih faktora za koje ti ne možeš ništa po pitanju njih. Šta nek bude prolom oblaka kad je dan od Black Eyed Peas. Ne daj Bože, dečkima pokucam u sve. Da. Ali evo recimo, kužiš kojim ti izazovima se moraš boriti. Šta, ti si većinu stvari morao platiti unaprijed. Da li ćeš ti dobiti drugi datum od izvođača, mislim dobit ćeš ga vjerojatno jer si ugovorno tako, ali da li će onda automatski gubiš određeni dio ljudi, jer su ljudi već što stranci isplanirali smještaje, karte, pa možda nekom ne paše neki novi datum. Nikad to odgađanje eventa nije dobro. Nikad nije dobro i uvijek tu nešto će se negativno izići iz toga, a nisi kriv. Tako da iskreno s moje strane stvarno svaka čast dečkima i mislim da je to jako dobra stvar što za Zagreb, što za hrvatsko tržište. I daj Bože da se to i nastavi. Tako svaka čast. Super, odlična stvar. Veselim se iskreno tom eventu. Ja si odmah stol uzeo. Jesi? Ti si to već riješio. Odmah smo to riješili. Dečki, ja ću biti isto s tobom. Osigurani. Jednostavno po meni, kažem, baš zbog to oskudice tih velikih izvođača i njihovih koncerata na području Zagreba, pogotovo kad dobiješ priliku otići na takvu nekakvu svjetsku senzaciju, ja mislim da je to glupo propustiti. Pogotovo možda još meni koji se bavim tim poslom i onda znaš, moraš doći tamo vidjeti kako su oni to napravili i kako su oni nešto, pa možda i dobiješ neku ideju, pa možda... Uglavnom još je nama to malo specifičnije koji se bavimo tim poslom, jer to je ta profesionalna deformacija, da dođeš, moraš doći na event i moraš sve vidjeti kako se to sad dešava, šta se tu radi, ali sve u svemu da zaključimo, baš jako ozbiljna i velika stvar. Veselim se iskreno vidjeti tebe. Šta ćeš sve smisliti o ovom nadolazećem periodu, šta ćeš sve raditi kroz X i kroz Balkaton i kroz sve druge projekte i mislim da stvarno
ćeš iznenađivati i Pa dalje. ima, evo, zanimljivih svoje iznenađenja. Zanimljivih stvari se priprema. Evo, 2025. mogu reći sad kad ju pogledam cijelu komadu je bila zapravo jako dobra i uspješna za nas. Napravili smo nekakve pomake koje smo i htjeli i planirali u toj godini. Tako da evo, vjerujem i nadam se da u budućnosti to može biti samo i bolje i više i jače. Da. Jer eto, tako stvarno i planiramo i dajemo si truda maksimalno da sad tu godinu i završimo sve planove za 2026. Bliži se da smo zapravo gotovi sa svime. Tako bit će jako puno evenata, bit će jako puno svega, ali na kraju dana kad nema eventa uvijek možete u X doći. Da, realno. To si za kraj ga ubacio. X je priča za sebe. Kako ti je bilo na podcastu? Prvi podcast ikad. Da. Ja nikad nisam neka osoba koja se zapravo tako javno, ajmo to tak reći, izlaže. Ja sam više nekako začuhuren u svoju privatnost i radim stvari iz sjene. Isto tako i na samom eventu. Ja ne volim tu, da se uopće zna da sam ja tu. Praktički ja se primim svojeg malog uskog kruga ljudi i ovo ostalo ne volim se tako, ajmo reći, eksponirati. Ali evo ga, kod tebe uvijek. Stari, ne, baš mi je drago da si došao iskreno i kažem jako mi je drago da neke ove naše razgovore koje mi imamo ovaki na kavi gdje pričamo o idejama, o poslu, o svemu i svačemu mogu ovako sad staviti u neku platformu pa da i pokažemo to publici. Yes. I mislim da će stvarno biti zanimljivo ljudima malo pogledat kako ti razmišljaš, kako funkcionira taj cijeli svijet i to hoće sigurno i hvala ti puno što si bio gost danas. Hvala tebi što ste me ugostili, evo. I hvala produkciji. Da. Pala je pusa čak. Mi znamo šta produkcija znači. Da, tako je, ti se bolje zapravo kužiš s njim nego ja njega razumijem, njemu je muka, tebi lako, ti sam trebaš pričat ovdje, a vidi čovjeka iza, mora se reći. To svi kažete, samo trebaš pričat. Ljudi, da je to samo tako... Ne, šalim se, šalim na stranu. Hvala ti puno, stari. Hvala tebi i vidimo se onda nekom drugom prilikom još. Hvala i tebi koji si gledao ovu epizodu. Subscribe-aj se kako bi bio u korak sa svim novim epizodama. Također, ako ti se podcast svidio, možeš ga preporučiti, odnosno razglasiti dalje. To nam također puno znači, to je opcija koju imaš dole. I do iduće epizode, mic drop. To je to. Bravo, stari. Top je bilo. Jako mi je brzo vrijeme prošlo.